Imera igere kirumaniririo arimi mwena wa Ikamba-ini matikoretwo makigetha onake kuumana na ugaruruku wa riera undu uria ucungiriirie wagi wa mbura ya kuigana. Aingi riu matiganirie migunda yao na kuingirira urimi wa nguku niguo kuhunia family na kuhurana na ukia munene urio makuriire maitho. Kuhitukira ikundi iria mathondekete, arimi aya ni mahotete kwamukira uteithio wa tucui ari njira imwe ya kumahura njeki urimi-ini uyu. Wakamba tumeanza kutoka sasa kwa mambo ya chakula ya relief. Governor wa Machakos alianza mradi wa kupatiana kuku, na wito wangu ni aendelee hivyo hivyo. Arimi aya ni maiketi hoya kuri thirikari kumateithiriria na githomo kiria kiagiriire niguo mahote kugunika na mitaratara ta ino. Wakulima tunahitaji tuendelee na kufunzwa kama vile tumefunzwa kulingana na kiongozi wetu, patroni wetu Nora. Kuku tukifunzwa wako na faida kubwa. No ona kuhanura uguo garama ya irio cia kuhunia nguku ici irio iguru. Tunauliza serikali ikubali watengenezaji wa vyakula vya mifugo waweze kupata yale mahindi ambayo iko kwa gala ya Cereals Board yenye ilikuwa imetangazwa na Minister wa Agriculture, ambayo inaweza tumika kwa wasagaji wa animal feeds. Ihoya riao kuri thirikari ni kweheria igoti ria kuingiria indo iria ihuthikaga uthondeki-ini wa irio cia nguku niguo urimi wao utuike wa kiguni. Bieta Mwange Miriam, Handũ-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.